Zdravo svima, ja sam Irina Kovačević, vlasnica škole Nauči engleski jezik sa Irinom. Večeras govorimo o tome kako se na engleskom jeziku možete izraziti vašu zahvalnost. Možda kažete you're welcome, što već svi znamo odavno. Kako ovo you're welcome ne bi prosto zvučalo isprazno, kao da baš niste zahvalni ili da prosto ne ste progutali možda neko slovo u brzini govorenja, budući da ste već rekli tog dana više puta you're welcome, imam par alternativa za vas. Prvo što treba da razmislimo da je u pitanju formalan ili neformalan kontekst i time da se vodimo. Ako je formalna situacija, možete reći the pleasure is all mine. I'm happy to help, na primjer. Da kako je neformalna situacija, možete biti opušteniji. Možete reći no worries, no problem, don't mention it. Nadam se da je video bio koristan. Ako imate neke pitanje, pišite mi. Također, možete vidjeti još neke alternative kada je u pitanju izraziti you're welcome. Ima ih još i ja čekam pročitam vaše komentare. Vidimo se uskoro i pišite mi za sva moguće pitanja, kao i o temama o kojima želi da ja pričam ovde. Hvala vam puno. Zdravo!